Unga nena gena unga ya ter Mabaan ti tu Mabaan na yagok ti tu Mabaan tuk Mabaan ti Jyek Mabaan kani bogox ti dong i kani bogox ti dong ya gox ya ek ken mena one a mena one was mena eng ekin yakin a o mena eng a ek yakin a ba ong jol kono wokchimba ong Jyek tuk Mabaan kirkin laga jitma ba kirkin a telgan ba mena one a os mena eng aga a okay pungti tuk pug mena eng a so gena mena eng o mena tol o kacha eng i gena i gena i agmen so agok ti i bene eke agok ti ni yeo ni dog ni doi ni doi binyi ni chiel eke chunge on a unki ya balti gin nangme wan ya balti a unki ya balti ba ma ati nung gin puken ma ati kan nga puken ma ati tung puken nung kan nga ati tung lang puken o ya balbe oni a unki minungin ya balti on atan bunch on Edan bunch, especially in the Shagan language, in the Sagan people, we say on Edan Kangat, on Edan Banaparit, on Edan Yupan, on Edan Gortan, we onti, or we on. On a unki ibalt ba os ibalt ba unki ibalt os ibalt on atan bunch on balgan atan Edan bunch a jinint Ekin a minichungan ma gwakt ni kem mekan bal wit kedole
Bal nongwak mini chungan kan ben wal at it nongete ekin at ekin ben ekin bea tuk Mabaan and Balkan Kurkin, but tuk Poko by English, by Arabic, the same, achial mo ponna ni tuk ingedi o se lagditi o se ponna ne ya tete ma ti tuk Mabaan, ponna ne ikin wakanda and teten ken ikin dak ken on ken Mabaan tilten ti tuk ti Jyek ang kawangitan. Tuk Mabaan ponna tuk ida ponna ni yajan tuk min ban or tuk Mabaan eka nyum eka gene bala nyum eka tuku bala nyum tu tuk gu pokent anka nene so pochin ne ya tuk ya ngeji ya osi i tuk i ngeji tuk meke tuk me ya tuk me oni ndala ngeten ikin ni podan anka nen se yochiten pochin